नेपामितेसा जीवन हनेको झोले 33 कोटी देव देवी पिनिगो पूजा यानाव याचनाको दुथासा थिथे देव देवी पिनिगो छिगो जीवने व्याक्ला व्याक्ला कथया महत्व खनेदो अथेहे परापूर्व काल अनुसेहे कला संस्कृति तमिगो दे ठका मसिका ब्याजंगो नेपादेले थासे थिथे धार्मिक स्थल त स्थापना ज्याजंगो खनेदो जजलपा नेपाल जान्नले न्यावया ज्याजो नेवा मसिका सोयासना दिपी सकल सकुमी भाजमेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा अग्नि संस्कार अथिथैगु यज्ञ यागु कर्म वैदिक काल निसे ढाका वया चंगु छगु पवित्र परम्परा ख छिगु जीवने लया महत्व गुलिदु उलिहे महत्व अग्नि या नदु पृथ्वी चौपी हरेक प्राणी तेस निहा निथ छुन कथया वस्तुया निर्माणया नीति न थोय अग्नि प्रयोगे हया चंगुदु थुली जक मखु धार्मिक दृष्टिकोण सोल धासा तरंगो महिमा दुगु अग्नियत साक्षीतया सकल प्राणी हित्या नीति एके आएको परम्परा ठौ तकना न्याना चंगो खनेदु थतेहे ठौया जाजसा जिमिसा ललितपुर महानगरपालिकाया दोने लागु अग्निमठ थोय थासे ठौ तकना वैदिक काल निसे न्याना वया चंगो हवन कार्य पितृ श्राद्ध वो नित्य पूजा थे जागो परम्परा या त जीवित याना अग्नि संस्कार रक्षा यानावगो खनेदु अथेहे जुया थोछगो अतिका महत्व जागो धार्मिक स्थलीय रूपे स्थापित जुया जंगोदु थुकिया त अग्निशाला न थागु याई थोय पवित्रको थाया विषयले छगो रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस सोनिगा इतिहास भेबिगु ऐतिहासिक नगर ख थोय सोनिगाया बासिन्दा छिनेवाटे थथगुहे पहया कला संस्कृति वो परम्परा दु कला संस्कृति भेबिगु सोनिगा छिनेवाटेगु हे योगदान ख थोय नेवाटेगु योगदान कथ वैदिक कालनिसे निरन्तर रूप थौ तकन अखण्ड दीप प्रज्वलित ज्याचंगु छगु ऐतिहासिक वो धार्मिक स्थल ख अग्निमठ ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 19 थबुतोले लागु अग्निमठ यलल्याकुया दक्षिण व पश्चिम कोणे अवस्थित दुथासा थुछगु प्राचीन मठ मध्ये प्रसिद्धको मठ ख थुकिया त अग्निशाला न धागु याई थुगु देगया परिसरे दुहावनिङ व पश्चिम सोयाचोम गणेद्य मूर्ति खनिदै थुम गणेद्य सात्विक ख थुम गणेश या त समेतया पूजाया मजु थका थया त बुदु थोय गणेद्य लिक्क तु छग न खन्के फै थोय तु यागो ल निया निथ अग्निशाले पूजाया नीति प्रयोगी हैगु ख थोय देग या लिक्क जरु व फल्चा छगु न खनिदु थोय फल्चे दक्षिण सोगु लुखा छगु न खन्के फै थोय लुखा अग्निशालाया अग्निहोत्री अथेथैगु यजमान्य देहावसान लिपा पितहैगु लुखा ख थोय फल्चाया न्हने लोकेश्वर समन बिजाका तगु खनिदु धासा थन लिच्छवी कालीन शिवलिङ्ग न स्थापना नातौगुदु अथेहे थनया मुदेग अग्निशाल परिसरे दुहावनिगु मु लुखा पूर्व सोयाजमुदु थोय लुखा दुहावनि म जङ खम शिलालेख न तया तगुदु धासा लुखाया न्हने क्षेत्रपाल भैरव न खनिदु थोय परिसरे सिद्धिलक्ष्मी व विश्वकर्माया मूर्ति न स्थापना नातौगुदु धासा थनया लकसा छगु तपोबन्धे खनिदु थोय चुके दुने चोंगु नित जागो देग हे अग्निमठ ख थुगु देग मल्लकाले निर्माण जुगु ख धैगो जनविश्वास दु ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व भेबिउगु थुगु अग्निमठे माघे संक्रान्ति पथि थैगु य चाकु सलु या दिखुनु विशेष मेला जुइगु ख थुगु दिखुनु
थन आपला आपा भक्तजन्त वगो खन्के फै अथेहे विशेष या थन बुँदेया अवसर चुलाका नौ ग्रह या दशा फ्याके या नीति होम जप वो पूजा या नीति भक्तजन्त वगो खन्के फै थुकी या नीति भक्तजन्तेस पूजा साधन वो जरुहया अग्निदेव्या सेवा यनावया चंगुदु अथेहे थुगु पवित्रगु स्थान अग्निमध्य स्थापना गब्लेनिसे जुलधैगु विषयले छगु किम्बदन्ती न सना चंगु खनिदु परापूर्वकाले छनु ब्राह्मण जाति यापि निमितिपु चाहिलावगु क्रमे यलदेया छगु थासेवया बया चंगु जुयाचन निमिस थपिन्छ जुयावगु तुता थोइ थासेन्तु ढंका देन सुथेसिया इले दना सोबले थोइ तुतामे जुलिभया मा भयावगु अजु चागु दृश्य खन थना लिपा वे कपिन्छ थोला पवित्रको थ्याख आ थोइ थासे थपिनिको ल्य धनिगु जीवन हना बनिगु थका निर्णय यागु जुयाचन उगु इले थुगु थ्या बागमती खुसिवो नक्खु खुसिया दठ्ठी लागो विष्णुकुण्ड डुगु थ्याख विष्णुकुण्ड डुगु थ्या जुया थुगु थ्या या त त्रिवेणी धामना थ्यागु यनावया चंगु ख वे कपि ब्राह्मण जाति या पिजुया थोइ कतना लिपानिसे थन ब्राह्मण टेगु नित्य कर्म कथ श्राद्ध यागु यज्ञ यागु वो तर्पण यागु थे जागु पवित्रको कर्म या नीति हवन कुण्डय स्थापना जुगु ख थैगु किम्बदन्ती दु वे कपि निम्तिपु ये देया विशाल नगर थैगु थासा वगु ख थैगु न थापुदु थथे अग्निया न्हने चुना होम याइगु जुया वे कपिन्त अग्निहोत्री थका थ्यागु यनावया चंगुदु थोइ तुता थौवया छगु विशाल सीमाया रूपे खन्के फै थुगु सीमा चा तुलावंगु खनिदु थासा थोइ सीमाया हा बुया वगु मेमेगु सीमा न खनिदु थुगु सीमा लगभग पिङागु वर्ष फुलाङ्गु जुइमा थका अनुसन्धान गर्दा तेस पुस्ति या तुङकुगु दु थासा थुगु प्राचीन देग न उलिहे पुलाङ्गु ख थुगु सीमा या त वरुण वृक्ष थ्यागु याइ थुछगु पवित्रगु सीमा ख थुगु सीमा सैगु फल वासया नीति न प्रयोगे हयाचंगु खनिदु अग्निशाला अग्नि व साल निगु शब्दया मिश्रित शब्द ख अग्निया बास दुगु थ्याहे अग्निशाला ख अथेजुया थुगु पवित्रगु थ्या छगु यज्ञशाला ख थोइ अग्निशाला देगले उत्तर सोयाजंगु छल थन दुने स्वेव थन न्यागु कुण्ड खन्के फै थोइ छाया चोस ब्रह्मा विष्णु व महादेव पार्वतीय मूर्ति अंकित तोरण न तया तौगु खनिदु थासा थुगु देगले तुना व काष्ठकला निर्मित कलात्मक छात न खन्के फै थनया हवन कुण्डे दुने होम या नीति मागु तिथि वस्तु व पूजाया सामग्री न खन्के फै थोइ हवन कुण्डे पिकु लागु विष्णुकुण्ड अर्ध गोलाकार रुद्रकुण्ड गोलाकार ब्रह्मकुण्ड पिकु लागु सूर्यकुण्ड व सभ्यकुण्ड नापनाप न्यागु कुण्ड खन्के फै थासा सूर्यकुण्ड व सभ्यकुण्ड या दथ्वी नाग कलश स्थापना नातगु मणिकुण्ड न खन्के फै थजागु थिथि कुण्डया थथगु हे विशेषता दु चिसा सोयासना दिगु ख मानव सभ्यताय विकास नाप्ता पसुरुजुगु अग्नि संस्कार वो थुकिया रक्षा जयाजंगु स्थान अग्निशालाय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाया यजिटेंगुदु दिपा लिपा हक्न थय विषय पुवंग रिपोर्ट सयादि फै उकी आयत पल्ख दिपा लिपाछित हाक्न छक ज्याचुले नस्कु सेनाचना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याचो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याचोले मानव सभ्यताया विकास नाप्न पसुरुजुगु अग्नि संस्कार वो थुकिया रक्षा जयाजंगु स्थान अग्निशालाय विषयले छगु रिपोर्ट न्यावेचनागु ख आधासा सोयादिस थोइ विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट
थथे आपाल विशेषता भेब्युगु अग्निकुण्ड कच्ची अप्पा व चाह फुनात जाक्क देखा तगु दुधासा ठुके थी चित्र न चया तगु खनेदु ठुली महत्व जागु कुण्डे अग्नि संस्कार्य रक्षाया नीति यजमान या त गुहालिया गु कथ पुजारी पिन खनेदु अथेहे वेख पिनिगु नीति थन परिसरे दुने अग्निहोत्री निवास न खनेदु थन चंगु न्यागु कुण्डे न्यागु हे प्रकार पंचाग्नि पिकया तगु खनेदु गथेकी सूर्याग्नि सूर्योदय तेज पिहावो गुमी पासानाग्नि लोहया पाखे पिहावै गुमी काष्ठाग्नि सिंह पाखे पिहावो गुमी अथेहे जलाग्नि लय पाखे पिहावै गुमी नापनाप जठराग्नि मिसापिनिगु फाठ पिहावै गुमी आदि अथेहे थन मित्रावरुण ध्यन प्रतिस्थापन यानातगु दु थनया थी कुण्डे निया निथ नित्य पूजा हवन जुइगु व बहनेस्या इले आरती न या मागु खनेदु थथेहे विधिपूर्वक निथ यज्ञ या बुजा यलया राजपाट्य जाति तेस याना वया चंगु खनेदु खुगु कव गथेकी बकानिम सोनिम ओलानिम सोथनिम तढ लिबी वो नुग कव थे जागु तव खल त जाना थुगु अग्निशालाय विधान पुवंका चंगु दुधासा थौकने नुग कव ननावने थुंगु गुदु थोय कुलिया दुने लाम तकसिबे थकालिम व्यक्ति हे थनया अग्निहोत्रिया रूपे चना नीची याना नीति नियम पुवंका चने मागु खनेदु तर अग्निहोत्री यक्कोहे थकालिम जुइगु जिया वेकया त गुहालिया गु कथ थौकने वेकया सहायक पिन्स थनया नित्य कर्म न्याकावगु खनेदु थुगु पवित्रगु थासे प्रतिपदा अथिथैगु पारोया दिया त तरंगु दि कथ कया त गुदु अथे जुया ठुखुनु थन नित्य पूजा सिरेम पुरोदास थुइगु होम यागु वो थोय पुरोदास या त प्रसाद रूपे ग्रहण याइगु ख प्रतिपदा तिथिया त अग्निया तिथि कथ न कया त गुदु ठुखुनु थन अग्निहोत्री वो अग्निहोत्रानी वेकपि निम्म बिजाइगु ख थथे विशेष दिखुनु थन वेकपिनी उपस्थिति खनिदै शास्त्रीय मान्यता अनुसार अग्निशाला प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष प्रतिपदा दिखुनु पारो क्रिया सम्पन्न याइगु ख यदि सुयाना छे नित्य पूजाया नीति द्यतेगु वो द्य या त दशकर्म खंका मूर्ति स्थापना यागु इच्छा जुल थासा थनहया द्यया के प्राण प्रतिष्ठा या मागु खनेदु थोय अग्निमथे अवस्थित न्यागु कुण्ड मध्ये लय चुए देखा तगु विष्णु कुण्ड या त मुख्य कुण्ड या रूपे कया तगु दु अथेहे सोंगु संगम शंखमूल खुसी नखु खुसी वो थनया जल्या संगम दुगु थ्याजुया थुगु थ्याया त त्रिवेणी धाम न धागु यई थुगु कुण्डे हवन यागु इले सकल देवी देवता पिन्ता आह्वान याइगु ख थुगु थ्या अतिक पवित्र जुगु नीति थन सुयागु न नाम होम या त धासा मने संगु इच्छा पुवनी धैगु न जनविश्वास दु निया निथ जुइगु हवन कार्य 33 कोटी देव देवी पिनित खुसी यागु कथा जुइगु ख छिगु जीवने जलया महत्व गुलिदु उलिहे महत्व अग्नि या नदु अथे जुया थोय अग्निशाला या नाचंगु नित्य हवन्य कारण जगत्या हित जुइगु परिवार सुख समृद्धि या वृद्धि जुइगु स्वर्गया प्राप्ति जुइगु वो देशे शान्ति कायम जुया खराब तत्व पाखे तो पृथ्वी व मनुते त मुक्त याइ थैगु जनविश्वास नदु यदि सूर्य दुयाम वल थासा थो संसार अन्त्य जुइ थका थया तगु दुधासा थोय कथ थुगु अग्निमथे हवन कार्य बन्द जुल थासा थो संसार अन्त्य जुइ थैगु मान्यता नदु अथेहे थुगु विष्णु कुण्डे पुजारी तेस निथ नित्य पूजा नापनाप पितृथेगु नीति श्राद्ध यागु वो थी गुता विवतया यज्ञ या मागु खनेदु थथे याना विधिपूर्वक गुता विवय होम याना वो गुकु आकाशे थावना हाकन थोय कुथास बीज उत्पन्न जुया अन्नय उब्जने जुइ थैगु मान्यता वैज्ञानिक तेगु नदु अथेहे ठुली महत्व जागो थासे थौ तकन प्राचीन वैदिक परम्परा कथ अग्नि संस्कार्य रक्षा नावया चंगुदु थोय अग्निमथ्या मुख्य व्यक्ति कथ जिम्मेवारी बहन याना चना दिपी
मूल अग्निहोत्री वा अग्निहोत्रानी मध्ये छमेसिया दिवंगत जुलधासा थन हवन कार्य बन्दयाना वैदिक विधिपूर्वक थनचोङ्गु न्यागो कुण्ड न सिङ्का छे मागो खनि दुधासा थथेयाना सिङ्का छोगो हवन कुण्ड खुसी व्यायङ्के मागो परम्परा न दु अथेहे थने चोङ्गु मियङ्का दिवंगत जुम व्यक्तिया दाह संस्कार या मागो परम्परा दु थथे दिवंगत जुइथुङ्का ठुगो देगया लिक्क चोङ्गो फल्चा दक्षिण सोया चोङ्गो लुखा वेकपिनी पार्थिव शरीर पितहे मागो चलन दु वेकपिनी अभिषेकीय ज्यापु वङ्के न्यव थनचोङ्गो विश्वकर्मा गणेश सिद्धिलक्ष्मी कुमारी वो क्षेत्रपाल भैरव्या पूजा या मागो जरुरी दु थोय दिखुनु न्यागो कोलिया राजोपाध्याय जाति तमुना फेने मागो चलन न दुधासा मेगु दिने नाग साधना या यनिति शङ्खमुलेवना नाग कलश साधना याना अग्निमथे दुतहया कलश स्थापना या मागो जरुरी दु थनलिपा अन्तिम विधि कथ वैदिक परम्परा अनुसार हाक्न निर्माण यागो हवन कुण्डे पञ्चाग्निय स्थापना याइगु ख काठी पुनि खुनु स्थापना जुगु थुगु अग्निमथ्य बुसार याना थोय दिने नुपी यजमान पिनिगु नियुक्ति याइगु ख थुगु यज्ञ कुण्डे अग्निहोत्री अग्निहोत्रानी वो वेकया सहायक पि बाहेक मेपी सुना दुहावने मजु थका थया त गुदु थोय अग्निसाल दे गया लिउने पाखे शेष नारायण मूर्ति न तया त गु खनिदु थासा थुगु मूर्ति या निहने प्रस्तर कला निर्मित गरुड मूर्ति न स्थापना ना त गुदु अग्निसाले दर्शन या नीति वैपी भक्तजन पिने छगु विशेष प्रकार तिलक दिगु यई थुकिया त भस्म तिलक थ्यागु यई थन कार्तिक महिना लक्ष्यङ्क प्रवचन बिगु व सकिमना पुनि अतिथैगु काठी पुनिया दिखुनु बुसाड लागु जुया थन व्रत चनिगु व थन दनया नीति भक्तजन त वगु खन्के फै अथेहे पुरुषोत्तम महिना अतिथैगु अनाल मासे लक्ष्यङ्क थनया प्राङ्गने बाख कनिगु या नावया चङ्गुदु अथेहे प्राग ऐतिहासिक काल निसे वैदिक काल व ठाउँ तकन यज्ञ कुण्डया विशेष महत्व दु थथे अखण्ड दीप प्रज्वलित जुया चङ्गु पावन स्थल अग्निशालाया रेखदेख्या नीति अग्निशाला व्यवस्थापन समितिया दुजपिन्छ थपिनिगु जिम्मेवारी बहन याना थुगु अग्निशाला व्यवस्थापन यजा निरन्तर रूप सुथालाक्क न्याकाजना दिगु ख सोयादिल मानव सभ्यता विकास नाप्न सुरु जुगु अग्नि संस्कार वो थुकिया रक्षा जुयाजंग स्थान अग्निशालायता कया देकागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याज निवामसिका छित कथिताल अथेहे थुगु ज्याज छिकपिन्स प्रत्येक बुधबार बने सगुताइले व रिपिट जलिका शुक्रबार निनेसे निताइले व हक्न प्रसारण सोमबार सुदेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत सयादी फै वहे कथा थुगु ज्याजो छिकपिन्स नेपाल च्यानल युट्युब न सयादी फै छुना कथाया छाता सुझाव्य नीति साफु तयारी त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसार भाया बनेगु उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सयास नजिसा सुभ्या